Okay, quiet on the set. Hindi na mag-ginawa. Okay, ipasa guys. In 3, 2, 1, action! Hey, what's up mga paps? So, kami subong nag-photoshoot and video shoot kami para sa awards night namon. So, si Direct Argos de. Okay. So, right now si Migo Maynard nasa Agwas ng Iloilo. Tanawan niyo siya. Action! Okay, good take. Saan ba? Kita niyo to? Kay Bla mo, kinapadayaw niya kaya may experience siya sa showbiz. Alright. Okay, takpong ito siya. Mga actresses din eh. Okay. Dalagin. Okay. Wow, hamon. May higda pa? Okay. Luya siya, luya. So, sila ni mga super sellers sa Megaworld. Wonder Woman. Wonder Women. Tapos tulong sa akin nila. May gamiron. Okay, alright mga paps. So, ari ako sa mga fellow top sellers. Si Eden, alright, and si Melay. Apartment sila sa video shoot ni Subong. So, kita niyo mga gwapa, no? Thank you, sir. Okay, ako lang pagubali. Pero sige lang. Sir, ang gwapo. Okay. Binairan. Of course, si Megan. Okay, hi Megan. Apartment na siya sa mga top sellers sa Megaworld. Okay, tulog ka na, tulog na. And 3. Okay, would like yung Artista, no? Doka hectic. Oo. 3, 2, 1, action! Wow. Hi, Mari Cartelero, Division Alpha, Team Maximus. Ay, Maximus! Sakto na to. Maximus na boss. Oy! Yes! Naka-record. Yes! I-send ko kay Sir Erwin. Ay, Mari Cartelero, Team Maximus. 3, 2, 1, action! Hi, Mari Cartelero, Division Alpha, Team Falcons. Perfect. Napaliwangan sa style, ya? Oo, sir. Oo, sir. Tingnan shades ko, okay man? Okay. Okay. Dipende mo pa ng skirt, ma. Forward ka may, sir. Forward. Okay. Iba si Sir. Si Ilonggo died. Kaya na sa'yo nag-green? Division. Division Alpha, Team Maximus. Team Maximus. Okay. Grabe si Sir Ernest. Okay, and 3, 2, 1, action. Ernest Ian Hagurin. Division Alpha, Team Maximus. Okay na? Okay naman Ako ang Sir na Yay! Thank you. Ano ang bal mo, sir? Division Alpha? Abia Maximus pa siya. Sir Erwin, sorry, good. Sir Erwin, no? Maximus siya ko. Division Alpha, Team Maximus. Okay, kaya. 1, 3, 2, 1, action. Natalie Gonzalez Kainap, Division Alpha, Team Maximus. Very good. Kaya si Adalisa naman. Okay. Natalito siya ginagabi. Mapilit la. Ulit ko lang, sir Ernest. Ano ba lang ko? Ngalan, division, team. Okay. Basi lain niya ngalan, mambal mo ha. Sige, tis na.
Okay. Okay, in 3, 2, 1, go. Tubang. Hindi ka galian ka. Tubang ka. Nan. Okay, nan. Tapos, Hambal mo. Habal mo. Sige. Malmon ninyo mulak. Artista na ako. Ito yung mundo ko. Tawa na yung tawa. Okay. Okay. Mula noon, hanggang ngayon. Annalisa Shanson, Team Division na, division. Division Conqueror, Team... Go. Annalisa Shanson, Division Conqueror, Team Spartan. Okay. Okay, sige, sige. Okay, quiet on the set. Hindi na mag-ginawa. Okay, ipasan guys. In 3, 2, 1, action. Annalisa Shanson, Team Conqueror, Puta. Division. Team Conqueror, Okay. Division, Intimada. Tubang na ipaps. Okay, in 3, 2, 1, go. Annalisa Shanson, Division Conqueror, Team Spartans. Perfect. Perfect. Hinahintay ko rin seta. Limpyo ang CR. Siya ning plasuya gid itong taga. Dali man sa ito. Ang CR. Guys, in 3, 2, 1, action. Hi, I'm Hannah Christine Goriseta, Okay, on my count, and 3, 2, 1, action. Hi, I'm Hannah Christine Goriseta, Division Genesis, Team Access. Perfect. Practice Hanay, practice. Practice Hanay. Practice, practice. 1, 2, 3. Hi, Eden Dabi. Sir, skip na lang ko, di ba? Hindi. Bakit? Ikaw na ulang. Eden Dabi, Division Division Conqueror, Team Optima. Nah, perfect. Okay, in 3, 2, 1, action. Edin David, ano ba? Hindi ko gantay ng team ko kasala. Relax, action. Edin David, Division Conquerors, Team Optima. Okay. Lang.